Uz viceve i anegdote o drugu Titu, Ivan Ivanje nam je pričao o svom djetinjstvu, preživljavanju logora i o toku njegovog obrazovanja. Ja sam Ivan Ivanje i sad ja svašta sam bio u životu. Davno. Nisam bio sad toliko lepih mladih ljudi, tako da sam jako srećan što ste me pozvali na ovaj festival. Upoznao sam i mnogo starih ljudi ovde, a jako davno nisam prolazio ovdje, da nisam bio u Užicu. Najveće moguće zadovoljstvo pod stare dane. O tome šta sam ja pričao i šta ću još večeras da pričam, o tome ja ne mogu da sudim, to morate vi da presudite. Hrabrost, strah i odgovornost. Naziv je radionice Đorđa Balmazovića, na kojoj je on objasnio proces i razloge za crtanje grafičke novele Rat. Ja sam Đorđe Balmazović, kao autor stripa Rat. I pričao sam o tom stripu, kako je strip napravljen i svim problemima tokom rada i pokušao sam da demistifikujem nedoumice i neke scene. Festival? Neverovatno najvažnije iskustvo do sad koje sam imao. I kada i volao bi da dolazim svake godine bilo kako gledalac, bilo šta, izvanredan festival. Užasno važan, jako važan festival. Nenad Veličković je uz 5 tuđih i jednu svoju priču na zanimljiv način predstavio umetnost prepričavanja. Predavanje o pričanju priča. Bio sam potpuno nepripremljen, cijelo predavanje je bila jedna velika improvizacija. 5 minuta prije nego što je počelo nisam imao uopšte jasnu sliku o tome kako ću to voditi i gdje će se to završiti. A evo do vas je da kažete je li to imalo smisla ili nije. Poslednje predavanje ovogodišnjeg festivala održao je Ivica Prtenjača, ističući kako je danas omogućena svakodnevna proizvodnja teksta i kako pisanje treba da oslobađa. Ja sam Ivica Prtenjača, pisac iz Zagreba i prvi put sam na festivalu na pola puta ovdje u Užicu. Predavanje u gimnaziji je bilo meni fascinantno zato što sam govorio ljudima koji se razvijaju, koji su na početku u stvari nekakvog svog odrasloga života. Pokušao sam im govoriti o slobodi, o osjećaju slobode kroz pisanje, o tome kako se sloboda osvaja pisanjem i kako se čovjek u toj slobodi stvara, kako dolazi do vlastitog identiteta kroz pisanje. A sam festival je prekrasan, ono što daje. Ja sam bio na puno, naravno, književnih festivala, susreta i svakakvih stvari. Ono što ovom festivalu daje stvarno posebnu notu, poseban čar su srednjoškolci, gimnazijalci, mladi ljudi koji su prisutni na svim programima, koji rade, volontiraju, sudjeluju u proizvodnji kulture i na tome sam jako zahvalan toj generaciji i počašćen sam što im mogu govoriti i što im mogu prenijeti dio svoga životnog, ali više nekakvog svog čitateljskog iskustva.